Hallelujah. Sojik mau, pong mau, ranwich December yesak lim mau, mon pong wad travel pan, imsak la the ranwich, kamelele melaka wamin. Okay, wasalele yesak weno. We tune in sang Big Island, Hawaii. So ibig we are we try ran mawan Christmas nan wawa ong. Riyay sa ulang kan koros makin yeyang parangko na patao alyali ti masanang kuat sang lale men yawi chay perenen Christmas kalangan kiyang ko tas ngakan maur meka tangkat kiyang komyo ngoy kalangan kiyang kauno aramas toto ye tip tipid ki mamelel Jesus iputi ne December yesak lemao Suggest atrans on research tema pelmian so man chakak tiara tema melel deso ap song yo mechestro kak tinai ma pola wat ki ibuti ari ka melele me Jesus ibuti sampom menia chai sosa ab chela same Jesus ibuti nia chai libuti koyer tanan morwich achai penene kan pass down ka melel what red child so jale belong ya ma so ikin buya ni ai trong apo ek buya pa ana pa sa kaperen gini ni tipu so wa pe ap no yung to sang god so tra pa mo gad buko and so what pwek ya tamwi tong Jesus at more example celebrate a meaningful so jale anana pa exactly menia sampon de menia ran pwek jale jo we ki mautan jay pa rapa ki melel pa ap ki jale mangi Agatan Buddhi, Mia God, Messiah, anointed one, Agatan Buddhi, Agatan Gotton, Kamaur Katraila so pompomwat, Ibaneo young child. 7 significant things about this birth. The Karehpe isuh me aloyang ya moine toto apni ay what the masanang got ranwat you may study you and what on child and mata wa melel kan mapuksaraw ka dedegi Karehpe na ipudio kilelpan sapulma ipudio so once again kasamoy kumail song isuh kayo iban kita scripture kan murap kayo Christ has to be born because of the sin of mankind. Jesus anane ipudi puegiti panaramas. Okay, so ayoralap tame Jesus anane ki ipudi. Tame Jesus anane ki ipudi. Tirin panay ngoy pil kit ngoyo ay panay saniat tukoko ta sakin celebrate next sa tame sa buya. Ija kalusia lamoni ija se punot. Okay, ngoy kinson mamauk, puekin so chaleti, song ang kisakis kan mekin menyang anaki. Okay, and so may tanga Krais ay maur, ayam pil celebrate, eso lamin itupso. Emen pereno bebol, o mentor kalangan ng court. So, Mathew sa keo, abang paka puasa, isyapan, watakata ka Russia, may katin kakin chingi, di opil study ki. Tame Jesus anane ki buti. Mathew sa keo chon lang o parang Mary, ako soya, apanain kita putrak, tapanain kita seri, abang kiyang married Jesus, agad tong kisang tipanaramas. Okay, so Karehpe kayo, me Jesus anane ki buti, agad tong kisang tipanaramas. Ikingalap kangongay ang kitailan sa machel, watak melel wat me pizza pol Karehpe. Ak jay pikokon magjay dipan so jay chana changa lagis wasa toror likin changa Krais puenan akot stongi sante paikan okay nan senes silu euled weno kampil kak injingi di opil watak mepil backup tame Jesus katston buya number real Jesus has to be born because God wanted to reveal his own character to humanity. Okay, puksaraw ka dito yung child me aramas tipano toro la sangkot. So Jesus anane iputi pokotang kasaleta mi kotan limbak. Matawa mag-child toro la sangkota kot makapang child dabil sutra apalita wiya pa na child protongi yamona child pangkak kosaya na child kota limbak. Okay, so nan son silu isa pueno kasale yung child puye wong kota katin lalale samba.
got kido. So, mata way kitail, kupuray kitail, minsan word kilar, di pa chaykan, o magatinapaliala. Niya got kido Jesus. Okay, it demonstrated this love. Okay, for God so loved the world, may give his one and only son. Where eso limbak me eso kasaleta abo demonstrate kasaleyang komuyongoy got kido Jesus. Okay, so karaban koryaw me Jesus anane ki buti kota nan kasaleta sapol mo character tayo character out the bani limbak. Okay, limbak. San so koras makam doubt, tan so koras makam bekasal, makot pakpakong niya teso, tipay ka no kasugusuktar, aramas kailong kanya, isarwaro, okay? Ya wana chay kokon, at chay so war, answer mimren limbakan court. Agat kiyang child Jesus, kay te kagat tong kadeng child, apagat tong kamaor child lang. Son silu isa kuno. Number silu, Jesus has to be born to remove the sin of men through perfect sacrifice. Okay, Jesus anane ibudi, pueki inchang Christ kelep mamakalakal, men masakan ragan may rongkin chan man. Ari nan wasan watawata ibang kiyang jay wasan watawat kay makom ka kwatek mur. Exodus 3 isak limaw walu le duaw. Exodus 5 isak silisak payo lil silisak limaw. Ibru isak rachigjuk payo. Ibru isak rachigjuk payo akasaya. Pwe entran kowal o code so man kamakalesang tipanaramas. So why they do it anyway? Tamarana ne kikame kilaman. Pwe nahan puksaraw kasaya. Meso ka kisang tipanaramas. Pak chojo chaikin kak wiwuya song kan me. Chai kosanedi chelar wiwuyani. Atay kel, te atay kak, tenia atay kento, tenia pina chay matamataw, lama me, char. Okay, apuksaraw condemn, sangon buya papuka. Ako saya me sojoka kamaw yala, sojoka kamaw gichayla, sojoka kapung gichayla. Po makak, Jesus sujana pola ponan, ibana paliata tuna imana nongay kemela, armanan pointar de pay. Okay? Mia kasandin aramas. Kay dekma iwata kata ng puksaraw yebenda. Ngemele limo muenma. Okay, ma court condemn it. Kamu yung ay bilban uang. Pagay deki mo muen. Che wata kata kay deki mo muen mo. Ma court ko porki. Okay, che panaleta ya ma court ko porkian. So Jesus has to be born to remove the sin of man, humankind, through perfect sacrifice. I sacrifice te I mayrang unsakan ye inchang Krais. Inchang Krais. Aramaskin songosong. Pilel ranwat. Makomuyo ngoy chawyen may mayrang loud. Jawiye basin. Jawiye parsakin sarawi. Jawiye kamakamakelenim sarawi. Te japatan kalok seli. Kosakosaya sel ronga mao. Absojo udot kita inchang Krais. Ebil mal. Wiwiyaka rasama. Wiya me kasayaka rasama irail wiya kemela wiya may rongin chan coat o kowal main kowabe ko pula-pulabe puksaraw condemn it puksaraw kasaya message ka kamakele sante panaramas. Okay, so Jesus become mediator, a new covenant to Jesus me daibang kasaya kapuyala. Ino makano wiyata ang babae priyam. Okay, ino me wiyata ang sangatran intrapio. Agatan kapagata aramas pueki limba ko relationship. Iupanaw ng pungaray. Pueki yo lawat njang Krais kelep makatstong kamawyala. Inawang kot metoka komuyongoy. Okay, karada aramasaman mesoja miminan njang Krais. Soja udod kita inchang Krais. Soja mamaurki manaman inchang Krais. Soja miminan inauka. Okay, mimi uyata serian kapag ko trap serian liki. Number payo, Jesus has to be born to provide promised seed of Abraham. Okay, men what the gong kachay wasa. Na ibang itungiti kamgatan itungiti Galatians silu isak payo lele isak wano. Galatians silu isak payo lele isak wano. Nan Rom walu isak payo isak isu. Ibang what the gong child.
Rome walu isapayo masani. Irailakan mekin itawen ngenen court ye Israel mesapulman court. Okay, irailakan me itawen court ye Israel mesapulman court. Number payo point payo me Jesus ananegi ibuti. You provide the promise me go to yang Abraham ongetel nantibuka me kachal mamorlale. Okay, yeah, you know when Kot masaniyang Abraham menai. Sapol mong kot Abraham. Okay? You know one kapaita mimipewe. You know perora mimipewe. Imewiya yang kecil wasa makjaban bukingen makjaban muitan Jesus atam maura kasaya irailakan makin itawen ngenen kot and so takjaban itawen ngenen kot type sapal jamuitan Jesus atam maur kauno anut buye ngan sarawi yang kacilon lalatel ud buye kakalwai kecai po maso angan naramas me pamuye buye toto yang ada naramasan camen perenin sampa Jakailong ke mekan mepit kauno. Okay, ngana naramas maka. Jamaliki chastuawniki mekan mepit kawite tatokan ngen sarawi. Irailakan mekin itawen ngenen court irailakan mesapol mang court. Okay, esan salama. Karena iramen claim me kom sapol mang court ma kom saikip sapal. Kom kabugabugan court. Abiramen nda iban mela yang kola na lampot na court ngoy. So bang mia na court mia na tebel. Okay, na court ralakan me itawen ngen sarawi. Archabang ko sanya itawen ngen sarawi. Kayo jaban ipsabal. Pag mangkiti pa chakan lukayan Jesus na nachamor e naukidi day of redemption. Okay, na nebesus payo silisa ko kasoya chalder kansen sweding en sarawi ansa magtel seal katangayang ketel coach katangayang ketel ngen sarawi ansa machel sapalo day of your redemption. Okay, magchay say ko sapal so tel ranen komor ramoranen komor ran makom sapalo. Okay, karata alright na ibang ko to life ibang ko sa kasoya ipsapal ren Jesus puijalen mo suchi usonganal. Rajugajugay sa kisuwa, puwegi ya chail wiyalar sabulma, kitail pam pil paya ke paikan, me katin nakitang sabulma serikan. O kitail pil pan yang Krais payaki, tama kot katin nakitang. Boy makitail yangi Krais sabulman ki lokolok, or kitail pil pan yang sabulma lingan. Okay, turinaramas wiya pepensa sa kot, aprokop ko por kerabang ko lanan lang. Sangan matemataw sa pungpukak chel der moitan Satan and pichu ki chel. Okay, puwe kiyo ko saya. Chay panyangi Krais lokolok. Ansa uta. Ansa meg chay puligitirin sa chay lo pukat ako prangkot. Ansa marmas kamatagay yuk, aramas wong yuk, aramas lalawa yuk, aramas kailong gunok, tepil mengke me yukala. Puwe ki kaposon Jesus. Teka uya sa unitawen Krais. Okay, lokolong kayo ma. Lokolongkay ma chelen sarodi, lokolongkay ma chelen namanak, lokolongkay ma kisin kay deklabala. Okay labalan lokolok pora kamala. Okay nan way chikan sa nan Arabic nations rememela ran koros. Pogida trip sapal. Pogida reyang watak puk sarawe. Pogida retiarak regilgilan nan telepon anaman patak. I poinan arailitaweng Krais mo kan. Karata inawato ke make yangi Krais lokolok kapan yangi Krais payaki sapulma lingan de kamor mau yawi komyong ay nalang ag jampe pun sa seligot wiwiyata watal kan nan samba kilkile me payang ko nalang Satan me bitik child. Okay, more in separated ampanene bang kailong kinuk makapan ititaweng Krais agas wala kaperen kiarail kaperen kan ampanene bang kailong kinuk ime Jesus katston muya agatston kapungata puegita koy me pan puligidi arail moro yang ala Krais irailakan me saraban uwang. Okay, hallelujah. So Galimawin Krais tamanane ki but Jesus has to be born for God to make his spirit available to all mankind. Kasi yame Jesus anane ibudi. Pangene wengkak nene yang aramas koros.
melukuriangi. Okay, ngena men ngen sarawi. Jesus anane pola, pengenen Jesus o en koyang aramas koros. And some Jesus kat sili nan sampawat yang isapun mawarangkan. Ikelep chang en sarawi. Karata pak choto warangkan ta chay di dawen. Okay pak niya chay kung watak puk sarawi. Okay pak rin ko sa yak. Jesus ko sa yayaw sa. Israel ko sa yayaw sa. Pag restaurale, they don't get it. Apan sa kome Jesus pola. Ansa mangarin sarawi tiyata porel. Re ay mata re lolokong re kowe. Okay, paluara rail ko robiala vessels. Paluara rail ko kowe sili. Atama kam rail yeyinganen court. Okay, ikarabawo me Jesus anane pola. So kupurangot Jesus and pola. Amen. Pueki pasabangan. Ikupurangot Jesus and ibuti. Amen. Masaje ibuti eso Japan pola. Kaim sagala limpakan got panlopo. So we are riau silisak riau del silisak sulu akadete young child. Ngen sarawi. O rajik silisak walu. Korean current wano isak wano waka saya. Yatuan turn pasen god o tikitika nanikan akak patpana. And so tama kom turn pasen god and sama kom lukayan Jesus na namor. Ako saya yatuan turn pasen god o tikitika nanikan akak patpana. Kom lukayan Jesus na namor kom yalar turn pasen god. Ako saya yatuan tikitika nanikan aban patang. And so ngen sarawi karapaw me masanigi chelen out ngen sarawi out degi chel ngen sarawi maginintaya nga ramas mepit kauno okay pak chekin watak chase to wegi tibil machay say watak nampok sarawi ab chel ngen sarawi masano nya tayo ma agungat kijang chel sangong kaudial sangong kamarayan lela chel panene kan pilwiya ka kamayin na ramas yak Kabil mangko pagkaklang war kamarain yo ko sang ren coach ren ngen sarawi me kangong klare na le restaurant di okay yar so bit waste time chaban bil wiya ka kamay pano udacha kabaka wegra bang ko sa isang levelin samba como ko sa isang ne marainen coach pwede ngen sarawi okay so kama batal ngen sarawi Chay bang kumpuna sa ngayon sarawi, butami chay wawa, lala chay liye ngayon sarawi. Eko saya yatuwe, chan pasang kot, o tikitika nani, okay? Oralap mi ko saya me Jesus sanane, kot to ipwikihdi, puen bola ngayon sarawi ang kak, nene yang ketrail, ime scripture ko saya. Yamo man, chan pasang kot, ansa me chay wire ngayon sarawi chay liye chan pasang kot, Tikitika nani kan solar ban patron. And so me up Charlie ta Krais. Pueki ngayon saot mi mere. Ngayale ta Krais. Ngayon mi kapakap. Sa kayak nanay mo rin sa ulang. Sa sabil puaki ngayon saot hape. Sa sabil rod kaunda. Ijay mamauklan Jesus. Nanay kapakapakan. O mayr kakpat pa na chabang muraya ngayon saot. Palilan so me. Yasalar kapakap. O salaris ngayon Jesus. Ngayon saot apaler. Okay? Ngayon saot apaler. So lag lang. Ang kakoto ni attack ni Liki. May try sa lakakon. Wasak lang. Tirin so lang oppressing ngayon saot pawe. Ay may wasakos ko sa iya. Yamo mon chon pasan court. Ang sa ma-shout out ko ngayon sa raw. Ang sa utang ngayon saot ay man kokoto. Ngayon saot pa na ay man kokoto. Masa ng court child. Ngayon sa job ay mangko ko to machay sa sama loser. Okay? So, number 1, Jesus has to be born for mankind to have mediator. Jesus anane iputi pwe aramas ento kalang kauno. And mia connection and mia aleo and mia preseo nang pongan aramas ukot. Ibru walu Iba mata kong child, Ibruwalu irajikitiki sulele sa kriyaw, May kachanin chingiti, may nakpilpile watak more, kap mem watak kong child, emasani, wasay ko saya mediator, Jesus anane iputi, when we are la song katokapana, nang pungan,
aramaso court. Ira chikisua masani masotra sapung umia nani no lap marungo sotra pan anana pan eu ino lap cup. Ap coach katintiarata sapung. Okay, coach katintiarata sapung. Ya inawan coach imachai coach kitain me sapulma. Ap coach katintiarata sapung. Okay, rain sapulma aramasako. Ime ekatin masani eki. Kauno masani ansa weu pan kodo. Me pan kawata ino lap kapweu nampungan ngoy o men Israel kan o men Suda kan. Anso koros mo puksaraw ko sa ya men Israel ako sa ya komuyongoy. Ngay ako sa ya komuyongoy. Kauno kapagkatara mas koros men sus men Israel mauya we Pilipin. Puye ko po sa Abraham. Okay, so mota te mata wo kakeki yang getrail wenang kaitek sabol mangko taramas korusia. Kauno kapagkatara mas korusia aponan mia tra sabol ma we Pilipin. So kamu yung ngoy aramasin liki tikita tipan jasutre yang we papang ime inawatoke wasa masani kauno masani ansa we upang kodo may pang kawata ino lap kapweo nampungon ngoy o men Israel kan o men Suda kan esotra pan tuetra ino lap mi wiyayang Samarail ko papan posonen masoko. Okay, men susakan mepil pidoye sanan wenis. Okay, makauno kalwa Israel to sanan pan Korea. Eko saya Samarail ko niya kolparail kan o kare Israel sangnan wenisip. Bwegi yar sotra lalapotong ino lap mi wiyayang rail ime sotra tong kun rail. Okay, resala lapotla kauno kalwa Israel isang nanisip apresala lapot on the way rawarayla pitipitak wasatrakis puwegi Israel sala lapotong kauno man makamaur raila. Okay, so kasaya puwegi yar sotra lalapotong ino lap me iwiyayang rail ime sotra tong kun rail kauno ponsa sa raila kauno pilmasani ariyet ino lap may pang kawata nan pungan ngoy o men Israel kan. Okay, limpakan kot chatonre fail chatonre sope sangi salalapot apoy pileu kawata ino kap. Okay, masani nan pungan ngoy o men Israel kan. Ni rano ko me pan kodo ipan auteki ta kapet Israel kan Intingiti yang nan nong yung Israel kan ay kosunatakan. Ay kasaya marani upan kodo. Ibanaw deta kapet Israel kan. Intingiti yang nan nong yung Israel kan ay kosunatakan. Ipan wiyala Israel kod. Ore pan wiyala na yaramas. Okay? Resolar anane amanaman empataki yung Israel menimpakan. De ndayang yang aton wekan asola kauno boirel koros sang me tukutungkan lelong me lapalapakan repana saya. Okay, wasai men watong kecil po. Okay, pak cekin aleti sapung cekin matawa me. Okay, Krais kastoro iputi pola kauno automatically na inglar koros. Kesudrahan ane pataki yang nya puem puksaro masani kesudrahan ane pataki. Melel, okay? Kamu yang ngoy pensa jo ibuki marainin court lole ma kaun Jesus sojo katlon lale. Anso tame inawa pan poita re mu yo re me kauna pan aude la kapete chakan. Anso me chaip sapal. Okay, in reality, in real life. Ansa mi yang chon sarawi court mi milik nai more so pakeu yasa court so pakeu lamu kita waun ki debil kacapan ki. Okay, puya ke mamor ki deep. Ari sojo wokelayo. Anso tami ka claim me o kauna utetar kapete o ay mongyong wokela. Elam ki yer court o sayer men kapakaba o sayer tetong ya poson.
Saya kam kamele masanan ko saya sela masak mela. Kami ayer kapor-poron mo sodo. Ansa utamo murinap sapal. Okay, inawa ko yang ketailer apa toke aramasaman mepan. Pag mangkite pakan. Uyi duke yan Jesus ang gotlong. Akaw noon pang kapoyata tame masaning. Masani iban aude takapete Rael kan iban intingi diyang nan mong yung Rael kan ay kosunnet. Medj melel puegi ansa misay kup sapal so ay kachaban ki megot mepit court. So ay kachaban ki. Yesa iban nongila kola nanel ap inangunuto ko inangan kaunyo po maswak labalap loud. Okay? And so me imuitang Jesus ay maur ari inanan kachaban ki taka sapong elatra sapol mamasan yanane pakmak isyanane sinsana maulale. Ime masane ki ibang wialara el court. Okay, kapag prampukat yesa me ko sa yang ay court. Pagita ipun mas laleu real me court me wiya kay tagi kamo mo yang ko yang sarau puyen pungla. Ti mayroon po yung pungla. Ti yung mga silimongkot po yung pungla. Mokan makitin liki kay. Okay, masutro ka maor kachayla. Ay masa ni anso pan leleto so ansa o lelang kamu yung ay wak pasang. Dependang anso ta chamoy don Jesus sa child maor. I ansa o mapanchap ta auta kapete chay kan. Auta child mong yung kan. Okay, pag chaylan kak wow nakisapol mamasan. Kichay pilkon. Uyala at chay kot. Lang, nan matuwano. Ansa merail kotoren Jesus awi amen warang kom ko ikalok selite ragosang ya rai klan Jesus awi kapaka amano ko saya main pataki yang git ya momon kapaka kapaka emasani samat magatkat nan lang age chapcha samat magatkat nan lang poi momon kauno a relationship nga kot agin ko saya papa kot samai katkat nan lang. Okay? Arya patak yung warang koran buya songo. Kamu yung ipan kosa ya sama tap chest chip sabal suta pakeu tapang kokon magjaw ya seriyang kot. Ita mechakokon samat magatkat na lang niklinaw anan mong yung chakokon mechatipan kot kailong kung kot mall batail. Okay, anso me chay mo itang Jesus sa child naur iute raute kapete child a child mong yung ag child bil kapakap ko saya samat magatkat na lang eusangan ay mean what I said ansa may pang ko saya samat pagda ikon ime samay engenen kot ibutilale kapung kitayla apaliala wow lap mekin mimi selilala child aramasaman sa mo itan Jesus wow yo mimi nan kapete tatana sa ko saya ekokon wawin sutar, wawin masakot, wawin punot. Okay? Wawin kilikilang tiyang itor sa kakparan, tepil may bilinda samat, sani ay mamarais, kay deki kosaya puimelel kime, ay babakot. Okay? Okay, armaskin, rong kapakapkan, kelalawa kot, babakot, kamamagi kot. So, maing, kapakap me Jesus pataki yung kachaylo. Magjayban if sabalta, majayban ka kapulowe kapakapaniay ko sa yasana na imong yung. Jayb sabal, iuya mamamarais kapakapyo may isa sa yawewe. Okay? Irachikikriya, isa kiwa masane. Restolara nane amanaman ang pataki yung rail menimpokan. Te ndayang tonwekan o sola kauno. Okay, ginaledi line wa coach sapong. Raganda. Agas chana na patak yan ya pupuksaraw masani resolara na na patak. Tama wasa ko sa saya pwede nga din kodra bang katlong erlalom. Nga din kodra bang pilsa wasa yang kamuyen kasawi. Okay? Kamuyen kasawi tama ko san ren kod tama kay dek. Okay, ramaskin ipsapale rapro ya mas masapwek mama. Magchapulapul na chamorin sa ulang chakonang chakwasa. Pwede macapang pulapul nan morin sa ulang chestrono ka sa masa ng god sangan patangkan pilpupto chay kakpungita. Okay, tama wasa ko sa yak resolar pananane ag kot milalalam. Kot milalalam. Arma kompil solar chang silirapaki ya ikot akom dato ya kapakap
Watawat kosa yang ngen sarawi kamarainin ko pan mortaremi. Aramas chikan pan patak pan mangi meniam ko sarangot. O meniam kaidek. Amen. Rajigjiga isakriyawa. Ipan maga ki yang rail teperail kan. O isolar pan chama-chama na rail sapung kan. Ikarabawa mesakin. Luke yang aramas. Aleta Krais. Ansa makomuitan Jesus amor. Ansa wata sendayang kamui. Coach solar matawa sapung kan. Pokita. Naukidi. Ipan bile wadak. Naukidi. Nanirajigajig. Isakriyawa. Ipan magagi ang rail teperail kan. O isolar pan chamanta rail sapung kan. Ansauta. Ansaw makomuitan kauno. En kotslong o yaw day kami. Aw day ya. En buyala ta sombata. Magjasolar pan menaramas men patak yang jalda chalong buya po. Automatic nganen god patak yang chalon buya. Ansa macam mamor ko sonnet ko ye mameram nonon chepeguge kola tudu kola sarawi. Ko sonnet mo. Ansa mako mamor ki ngen sarawi. So chama manana pampanganu. Pagka kawasayer, may bantudo ngay ko la sarawi. So chami man pangpanganuk, perdaklak tayo pagkan muyam quiet time. Kawasayer, deep inside ngayon sarawi, man ko sayang kao no. Okay, iwewe nanda. Kasalara na naman pataku. Kaitak chalen, kapcha kailak chel, matawa magchel mawar, chay chana na sawa sinaramas. Kawait me mimini, aramas makamagit kichay po chel ropat, nan maurin saulan, chay chukak pen market. So, ngayon sa rawi alar sawa sa pachay, chay kak market. Okay? Aramas solar, anana kata mangking gitel, ta chela nana wiya. Ngayon sa rawi. Wiya sawa sa yang chel, ta chela nana wiya. Alright. Number the last point with Jesus anana gibuti. Jesus has to be born for God to redeem mankind. Jesus anana ibuti. Pueden kamaurala, chun sampawat. Puti pueden kamaurala. Again, aso cha iputi, aso cha maurakoto. So Jesus anane iputi. Ari a child, sabol ma child, celebration and Christmas. Ego gosan dame uya. Ponlo po. Amen. Roman, wanong risak silu, senes silu isak limaw, kaudial, isak riyaw lil payo. Ibro tuaw lele sa kriyaw. So, ira po kami men. Chalanin chingiti. Obil wadak. Tame Jesus anane kibuti. Okay? Roman 1 riyasak silu. Sanas silu isak limaw. Kaudiale sa kriyaw lele payo. Ibro tuaw lele sa kriyaw. Tame Jesus anane ki ibuti. Puya kachton. Redeem tuwecha kamakaleta. Kapureto. Mankind, aramas, renkot. Okay, Roman 1 riyasak siluo, poinantip ye mela. Puwe kia chay pukititip, chapan mekilati. Poinantip ye mela. Jesus kachto, puen kamaur kachayla, and redeem us. Ap kalangan and court, kachto kachayl through Jesus. Okay? So, iyay peranin Christmas ang korusya kan me wong ya clockwit chalen mangi tama puksaro masanigi karapan Jesus ibudi pon sampawat. Christmas chay makiyang Christmas so lang kiyang ata Christmas Christmas te kaya kawawi Krais tisam barakan iral puin mes chakamele Christmas te saulang ragan the happy holidays sabi ang ratogay ko chakan bacon cod cod ligama kan marapungi codin yatarail okay ap saulang ka ale menyang kawawi Jesus ari peranin Christmas yo me sodra toke tame Jesus budin buya me pasan na child celebration evil sodra ka chepa child bil ka kabe exchange gift Pabonsosa kalangan wote eleso chakachapa. Iya chay kapakap achay mong yung panto kalang kuprangkot. Time running out. Ansa umotomotalar ewe urani achakimburda chakarani mo sampa sanga chachapin kuto pon sampaot. Karata every day counts.
ran koros chakanong wiya megot mas church chukudo live pada ki we te boson nan telephone te we kapakap we rigidin am perokan we kapakap mekauno kelep chamangi tama wiyawi iyar we katkatingi niya katkatki to sapolma aramasakan sapsapa ngom kapakap oi kapakap ipagre tel ter pangakita okay chepan rasong achay morte sa ilakan morwet haban rasan tamen chegen wata nang puksarawi liek mia aman limman may ya foolish limman marain okay liek mia me limmano ira pangatarawi ansam puralan rapake pileni rai lampakan ol kamodo leledo ibaban miyawi tiring child ban men punglaren court muitan Jesus child mor puegia pant I'm puralar pilsakasakaw pilberen mal pilmano kelar wata be o dola chaibaноssa message sotogen mayor mia assignment nan sone sagesa ko tong kawela kemela prapa ari anso yo makom soto connect on court Satan ke komi Satan ke ya kido gatan maskun kido gatan nam gatan kat soto kon karkaran ngen sarawi nge soja bebon sasa tamechela soyer abu ye kabagap masanungot kong aban saima wisang songang koros me para de katia mawi atram mor gatan babat weta li marain limano nge nirai lambakan tur tayo lamtur rawiya kabagap rawiya watawat resoja kesela arail poson ngasa makauno kotsto rayang kamorla amen chay kabagap kalanganin kami masek pagi kom lugayan Jesus na mor akam gatin rongorong yakaraban Jesus akatsto ni pudi ay lugayan kami yang gatin buya kapakapot main kaun Jesus ipartisang kami ikamelele ngoyaramas tepanaman sang niya ibudi lele doklok wat ikamelele kom gatin kotsto pokamu yang gatin pointa tepaikan ibaki yang kamu gatin makongya kom gatin witen kinia Untitled Krais iritungong kamu wani munai maur kom gatin gatlong lale kom gatin kauniata wiyakiniya la songanaramas kom kupurkiyan wiyala katkitongya ay poson katkitongya yen inangi watak sabol mamamasan kapakapong komi orongasang ngayon sarawi kapriyang komi ay kapeng ni marang kaun Jesus amen o maing siyo ako kaun labalap kalanganan komu pompongwat kom gatong kupro kapayata korusia kan meje yang ya kom gatong kupro api wisang somau mamia mek iye yang ya nang klakot man ki somau ya tan somau ni karyala ni marang kaun Jesus karyala masan somau nan palwaram kan aledia maula ni marang kaun Jesus thank you Lord kalangan kiyang kom penene kan korusia release kapay borel pararon court pereno pebol poson makodido sanan lang out there way moren I more I penene o chonai we yo Lord korusia kan maka wrong lokayam pompe o mangi dam sabul mamasan mamasani ye kapakaben mia wanim and mia al and mia mongyong medubangi o anane komi kapreyang komi at kapeng kasaba kalangan ng komakaun Jesus mawiyat kanat sangkamor kukulatra amen